Taramathui Suba State Assembly ki Trainthoi Suba Mifam Mahosagi Matogum Ngasisu Speaker Y Khamchana Pung Taramathui Tabada Hodokhi Ahanu Maktada Wahang Pakhungi Saruk Lokot Kiwilina Wahang Pakhungi Sarwina MLA D Korung Thangna Hangkibo Wahang Amugi Pakhumda Chief Minister na Hai Tenopal District ki Machi Block ki Manung Chanba Hainau Khongda Residential School Lama upgraded Tonganaba Ka Nipan Sabagi Tabak locally Harib Tabusing Asi Manung Chana RCC Kalam Haiba Amadi Check ki wall Hagat Pagi Tabak Kanas Satari Hariba project Asigi Ato Pasaruk Amada Pamung Chama Leba Nipi Masa Singi Residential Hostel Ama Sabi Tabakan Satari Sabi Tabak Adu Manung Chana Yumtaki Tabuksing Lokat Pahore Hannes Minister of Pondoki School Ado upgradation Tonganaba Ka Nipan Sabagi Total project cost Lupa Lak Samaga Niputaruk Wabigi Manung the Hudik Powder Lupa Lak Khomdra point Mari released of Cray Hannes Minister of Pondoki Bagaluna Pamung Chama Tabayaba Hostel Adu Saganabagi upon the Sen from Lupa Lak Chani Yankagi Manunda Lupa Lak Sam Kunipan point Nipan Manga Tadu Cray Hannes Minister of Pondoki Tabuksing Adugi Matang the Lokali Tabuksing Minister Napi Pakomado officer Singna Department People Rongani Madu the Pien the Wapam Kolung Tanga Tamki Hariba Yum Kupagi Tabak identity Masasingi Hostel Gi Yum Takupagi Tabak Satare Haibasu Kanchi Pawi Yan Baluidri Haina Emiliana Pondoki Woluna Tabak Pakaliba Pamado Yam Lapama Pamnate quality su maintain Togdre Aduna Angtang Yang Chansi Marilena Minister Ga Yang Chansi Haiba Pam Tamki Chief Minister na quality yawdana thabak tawba si nungaite khumdang yanbagi thabak chathaba aduna thabak ase progress lei haiba orangani adubakpu quality lei na sananaba amadi makhataba kari lokhutpa ba lokhutnanaba yengsingani haiba wafam Chief Minister na thamki MLA na makhatana amuk nipi masagi hostel ado madugi compound adu fencing yawde amadi gena chagwa amata pande haiba wafam Chief Minister na madusu yengsingani haina phongdokhi MLA di Korung Thang na Hangbata Pobahang Amgi Pakhomda, Chief Minister na Hai, More de la Riba Hospital gi campus Aduda, Ayuski Hospital Amasu, Sana Bahonari, Ayuski Hospital Ado, Pamung Yankai Legadabani, Hanagi, Allopathy Hospital Aduna, Pamung Sama Tagadabani, Masigi Tabak Ayamba Lokpalore, Haina, Pondoki. MLA na Karigi Damakta, Hanasu Hospital Amaleva Mapam, Suyamasin Mapam. Haibadi Han Pamung Yankai Levigi, Pamung Chama on another Sakadori from the Ayuski Hospital, Hangadori no, Atoma from the Trahulaga Kariga from the Hangadori no, Hana, Makata Halaki, Madudachi Minister na, Subdivisional Hospital Campus, Aduda, Ayuski Hospital Tambai, Aniase, Tuna, Nabayam Pay, Hano from Pondoki, Maduda, Emily Yango Pondoki, Adubo, Chief Minister na, Hospital Sagadori Mapamado, Apamadudagi, Haibadi Moriagi, Hospital Hospital, Adudagi, Kilometer Nepal Lapi, Kilometer Nepal Lapa Lata, Baduna Tongan, Wapamamo Oikraga. Hospital Sani, Haidana Jatra, Mapamado, Puna, me Mapumarum Tamak Leva Mapam Oi. Maduda Natana Mapamadugi soil, Ado lose Ovenina Sakapan, the Manam Sulay, co location Oiva Havasina, lying with the Hena Kudong Sai, Amadi, land donor Aduna, meter and Pan Haptabaya de Haiwa Pam Sulaybana. Kudong Jado Mayamadu Yanga Ano Pamasida, Sana Batala Kotbani, Haina, Pondoki. Makatana Pawangi Pakomda, Chief Minister na Hai, Hoji Ladiba, Sagaliba, Ayuski Hospital, Duki physical status as IT Parseni, Amadi financial status na 64.77 Haina, Chief Minister na Makatana Pondoki. MLA N Lokena Hanglakpa, Wahang Amagi, Pakomda, Low Singugi Minister, Lukoina Hai, Rabi Kropski Oina, Department 2020-21 gi maru marang leikhi maru marang sing adudi gram mung lentil pi maize amasung mustard ne hariba maru marang sing ado November 2020 dagi District Agriculture Officer gi khuthangda phanganba hokre haina phongdoki Minister gi wafam ado MLA loke na kanna yaingdo phongdok polone na Nambol Assembly Constituency dadi maru marang amatta phangba leite Nambol the Amata PD Haiba from Tamlaki, Mapamadigi Matanga, Minister na District Agriculture Officer Kokalaga, Hangbia Bahange, Maduka Pakompi, and Nabahonagi, Hana, Pondoki, Adu, ML Lokian, Nambol area, the Amata Pangde, Kaiwa Pangam the Bato, the Action Lokpia, Bra, Haiwa Pam Tamki, Madura Minister na, Yangbia, Yang Sanjage, Haiwa Pam Tamki, Vulina, La Laboring Tokaba, Limita Satagaba Appropriation Bill, Kanan and Abadi Mamanga, Madigo Hamadu Tamge, Hana Pondoki. MLA na Mara Leramba
हाइबदी मरु मनांग सिंग पिरम दब ताराबदी एक्शन लोबियो हाइबा वाफम थमखी स्पीकर नसु मधु एक्शन लौनना होनबियो हाइबा वाफम मिनिस्टर द थमखी एमएलए लोकेल ना हंगबा अतोप वहंग अमगी पाउखमदा लौसिंगु मिनिस्टर लुखोइना हाई पीएम केएसवाई स्कीम की मखादा स्प्रिंकलर लेखिबा लेते अदुना हदक जहिगिसु अमत लेते मधुग मरी लेना वखाताना हंगलबा वहंगिदा सप्लायर सु कना कनानो हाइबगी मतंग दसु मरी लेना दे हने खुंखी वाफम मधुगी मतंग दा एमएलए ना स्प्रिंकलर सप्लाई लौननबा लेरिबा सप्लायर सिंगी मरकता गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब तौदबा अदि डायमीटर सुदबा स्प्रिंकलर की सेट ट्यूब अदुगी मागी डायमीटर अदो ओहम थोप ओइदबा मयाम अम यावरे मसी कमायना तौरिबनो मसी करिगिनो हाइबा वाफम थमखी मसीगी मतंगदा पाउचे सिंगदा मतम कयागी ममांगदगी फोंगना दुना लेखरे था मा तोकी ममांगदा रिपोर्ट मयाम अमा पाउचे मयामदा यावखरे अदुबु अरानबा तौरे हायरा फावबदा होजि फावबा तुमिनना लेसलिबा होजिकते असेंबली बुथोगा थौक लखटकनी हाइबसे यानिंगदे गवर्नमेंट असे करि तौदुना लेबगे हने फोंदोखेबो लोइनना ओलु खोइबु मिनिस्टर नौना ओरकपनिना मसीगी मतंगदा हाउस की लीडर से ओरेबा से मिनिस्टर की पुंग चिंसंदना मसीगी मतंगदा करिगुम खरा तहनिंगी हाइबा वहम थमखी करिगुम्बा अथॉरिटी की माइकैदगी मराल लेरम तारबैदी मधु एक्शन लौगदबने हाइफम थमखी चीफ मिनिस्टरना असिगुम्बा थौदोकसिंग थोकपसे याम नुवाइते अरानबा थबक तौरंबा हाइबसे मसी अखोइ लेम थारिंगदे चीफ मिनिस्टर नवांग मसामंगना मधुगी मतंगदा यंगसलगनी अव करिगुम्बा अरानबा थबक तौरंबा सप्लायर यारमबोइदी मधु ब्लैक लिस्ट तौगनी अमदी एक्शन लौगनी हाइना फोंदोखी एमएलए के एस एजुकेशन हंगबा वहंग अमगी पाउखमदा टीए एंड द हिल्स मिनिस्टर बुंजागिन बाल्तेना हाई डायरेक्टोरेट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफ द हिल्स ना ई टेंडर की खुथांगदा कम्युनिटी हॉल सिंग गेस्ट हाउस सिंग अमसुंग कल्चरल हॉल सिंग साननावा हौखिबा चही 2020 की सितंबर दा इनवाइट तौबा लेखी मधुगी वर्क ऑर्डर सिंग असे पीखिबसु लेरे हाइना फोंदोखी एमएलए के एस एजुकेशन ना मखाताना हंगबा अतोपा वहंग अमगी पाउखमदा ट्राइबल अफेयर एंड द हिल्स मिनिस्टर बुंजागिन बाल्तेना माकी डिपार्टमेंट की ओइना फंसिंग सिनदना लेबा याउदे लोइनबक सजनै हाइबा वाफम अमदा एमएलए ना नुवाइतबा फोंदोकलदुना फंसिंग सिजनदबा मयाम अमा लेरी हाइबा खंगी मदुगी मतंगदा चपचाबा चेरोलमा फंगनबा पामी हाइना फोंदोखी स्पीकर ना सु वाफम मदुदा याउसिनबग लोइनना एमएलए ना हंगी वाफम मसिदी फंसिंग सिनदबा लेब्रा लेरबदि कयानो हाइना हंगबनी मदु प्रोफेशन बिल खनद्रिंगेदा मदु फंगनबियु हाइबा वाफम थंबदा मिनिस्टर ना याखी जीरो आवर की मतमदा एमएलए ए के मीराबाईना मणिपुर मतम सांगना हांगदना लाआबा इमा कैथेल अहुम हांगबदा नुंगायो फोंदोखी अदुबु इमा कैथेल अहुम हांगबसिदा यामना किनिंगाय ओइबा फिवम लेरे हाइना पल्लदुना अयाम्बा पोट लेबा लाइबा मियोसिंग मार्क्स उपते अमदी सोशल डिस्टेंसिंग ngakti हाइना फोंदोखी मसी करी करी तौबा याबदु तौबा पामी हाइना हाउस की पुनिंग अमदी हाउस की तबी पुनिंग चिंगसलदुना महांगना मखाताना हाई महाराष्ट्र कोविड-19 संदोरकपगी वाफम अमुक लेरबनी मणिपुर संदोय हानिंगाय लेते मरमदना अकनबा सेक्शन थरांगी थबक लखटप चुमी हाइबा वाफम एके मीराबाईना थमखी ngasiगी mifam adugi makha taba business athudringi marakta zero hour hek loibaga speaker wai khemjana assembly gi finance committee ahum semkhibagi wafam thamki committee ahum adugi marakta committee on public accounts ta member oina khalaba sing maming patholaduna speaker na hai dd thaisi k syam ks joy kishan jinchuan hao alfred kangam arthur o surja kumar amadi m rameshwar bu committee gi member oina khale hana lokthokhi committee on estimates tana n loken saltolen amo ak mirabai p brojen khasim basum s ranjan amadi l sosindro bu member oina khale hana lokthokhi mathangda committee on public undertakings ta d korungthang ngamthang hauki के मेघचंद्र फजल रहीम असबुद्दीन टी रविंद्रो अमसुंग एन इंद्रजित बु मेंबर ओइन खलेना लौथोखी वफम मदो लौथोरपदुदा एमएलए जोय किसना टी रविंद्रो दि कॉर्पोरेशन अमगी चेयरमैन ओइबनिना मसद मेंबर ओइबा याबा यादरबरा हाइबा वफम थमखी मदुगी मतांगदा स्पीकर वाई खेमजाना महाक ओइबा याबरा यादरबरा हाइबदु यंगसिनजगे हाइबा वफम थमखी मिफमगी मखा थथरकपदा स्पीकरना डिस्कशन एंड द वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स की लखुट खेबगा लोइनना फाइनेंस की थबक पुबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जोय कुमारना डिमांड सिंह मथम मथम पुखतुना मदुबु पास होना वाफम थमखी ngasi पुखतखिबा डिमांड सिंह अदुदी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की लुपा करोड़ लिसिंग अनि संगमा यांखै मंगा लाख 39 लिसिंग मरफु तरेत म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट माहुत की लुपा करोड़ 7 कुनमाथोय लाख 13 लिसिंग कुनमरी इलेक्शन की लुपा
crore Khomdram mari la kuntra lising kuntra mari Water Resources Department gi lupa crore satruk tara nipan la kuntra nipan lising mariputara taret Horticulture and the Soil Conservation gi lupa crore mariputara nipan la kuntra mapan Science and Technology gi lupa crore manga la khomphuni thoi lising mariputara ni demand sing adugi manungda education gi demand da MLA sing AK Mirabai TH Lokesor D Korungthang K Megachandra Alfred Kangam Arthur amasung Surjikumar Okramna policy cutting thamki Municipal Administration Housing and Urban Development na K Govindas and Loken amasung KS Joygisana policy cutting thamki election da policy cut amatala khide Water Resource Department na MLA K Govindas and Loken TH Lokesor MD Fazur Rahim Mirabai na chingbana policy cutting thamki Horticulture and the Soil Conservation ki demand na TH Lokesor Alfred Kangam Arthur amasung Surjikumar Okramna policy cut thamki demand sing adugi matangda policy cut sing thamladuna Mirabai na hai nupi masa singi yaiphanaba thabak lokhatpa hena darkar oi maruina education da phangba yaba khudongchaba punamak phanghansi supplementary budget ta nupi masa singi yaiphanaba thabak ki matangda hapa yaw sanpham hapsi haiba wafam thamki COVID-19 gi akan basapu lakpa manung da nupi masa singde hena khudongchada ba phim thoki offline amadi online class to matamda nupi masa singi marakta maruina rural area da smartphone leba ngamda badagi online da exam thaba ngamda wa sumbe thokpadagi suicide to khaw yauki haiba wafam thamkhibuloina na water resources ki matangda nambun turin gi retaining wall sing kaiba yauriba suma mayam se matam san samjin batarkar oi hena phongdokhi MLA TH Lokesor nasu education gi matangda kat mosan thamladuna online da class to ba exam to da smartphone leiba ngamdaba rural area gi miyam yamna awaba oina khi hena phongdokhi hojik school sing hangduna class to reba asidasu video da ubadadi lana phami adu tasena wad cricket inana phami marks upasu ude karigumba masida phatarung da tholokba haibadi COVID-19 na ba yawna sandurabadi yamna pharoi haiba wafam thamki amaronda mukchingi lamda oja sing marang kaina leitaba asina chingba wafam kya pukhatuna Manipur gi Dakar oibo oja sing hapsi aphabo oja hapsi aduga mahidoi singu nithina like tambina na ba thak lakotsi haina phongdokhi private school gi na wafam amu orabasu government gi school sing da leiriba oja sing marakta award pasing adu lehengomsi infrastructure phagadansi haiba wafam thamki water resources ki matang da location na hai dolai thabi berez na maram moidana sing phagana ba thabakti tawdana ona taidana hekta sangawa masidi pende canal sing adu phajana pungphana semdribani na ising phangde aduna ising phangna ba thok lakotsi haiki MLA K Megachandra Council of Higher Secondary Education gi staff logi matang da penda wa ham thamki staff ramapan lawni hairaga staff ni pumapan hekta hapchin khiba sugumba se chumde aga staff ni pumapan lawriba dusu Council of Higher Secondary Education gi maru functionary haibidi chairman secretary legal advisor adigi maru miyoi sing masa masu sing hapchin ho ina tawi sugumba aran ba thong sing ase chumtho haningi haina phongdokhi Alfred Kangam Arthur su mahaki policy cut aduda government ase hek horokpadagi hongna sindi phajana hai thabak tawgani hai adu thabak tawdadi award palai thabak nithina waina tawde haina phongdokhi particular school lamagi maming palladuna Alfred na hai oja tratre leibagi manungda ayamba oja sing utilize tawkhiba transfer tawkhiba report tawdaba yauraga oja ani khatara thabak tawba yauri aduna sigumba phibam leibase lehengomsi haina phongdokhi All India Radio da ngasi chathakiba assembly mifamgi report thamba matamadu phawada assembly da policy kat mayang thamakba adugi matang dura khanana duna laikhibana mapung phawa report ti oikhidare